Hakalai pui tarik ubna Julai arajar arpusan ubak reaching san siang syai lalit biang banbu daka RTI haka office UDC ke East Gentle Hills District haka jinga day bat ke DSC ke bala penlong haka ni ke district haki benai balalit no. Kumban syupen ken mau bah haka sin ke baningkong ubak siang syai labu ya ke RTI ke long hadien ba kinong tepkam kila ujor syau ba karukom tepkam hapok ke ni ke district kam long ke basyai ban nakaliang ke jong ula shim ya ke senjam ban lit bu daka RTI ban yo ya ki jubab. Ka RTI ke bau ubak siang syai ladap banbu haka office UDC ke East Gentle Hills District ke long haka khandriu tarik ubnai mi arhajar arhusan haka khandai tarik ubnai Julai arhajar arhusan bat haka lai pui tarik mentau benai Julai arhajar arhusan. Haka arpusan tarik ubnai Jun arhajar arpusan ubak siang syai layo ya ke jubab lingba ke RTI bat kani kampat penhun yu namar kat kum ke jingtip ke jong ong ba haka sectional assistant kidon tang arteli ki post Henry ke bapen mi pat ya ke results kidon haduk laingut ki bayo. Haka khandai tarik ubnai Julai arhajar arpusan ubak siang syai lalit biang banbu ya ke RTI haka jingya day pat ki marks haka ba nakaliang ke jong ong ba umpat yo ya ke jing syai ke bapura na ke benta ki marks jong ki baya kun ya ke ni ke kam DSC hapok ke district bat ya ke ni ke RTI ke ba uladap ban bu haka khandai tarik ubnai Julai arhajar arpusan ong ba haduk menta umpat yo ya ke jubab. Hakalai pui tarik ubnai Julai arhajar arpusan ubak siang syai lalit biang banbu ya ke RTI haka jinga day bat ki kor CCTV video recording bat kiwe de kitiar dan kam ban pen kre ha karukom thung kam thung jam hapok ke district la ki pendan kam ne daki ni ki kor ha kapor ba pelong ya ki examination kum ka written test typing test physical test language test bat ka driving test bat kiwe de ki jingkali ha ka ba ya day bat karukom penyat ha kapor ba ki thung kam hapok ka ni ka district si ka RTI ba tuan bo hang ni ha disi Atau ni ke lepawi tarik benar Julai ajar kausan ke benta wanca ni ke office yang udisi to halor ke RTI ya ke DSC biang ko man ke additional RTI ya ke tai ko ada dewan bo ola arsen gani ke jingal bo kate hadin dang pule benia o dang pai benia ya ki warok ki benta ga yo ngani ke kam DSC ben man cu ko yang ngagi tai ki point ko dep opan nagi ni da dep lembaga RTI da file kane kita ki point ko mkam warok cok ki wadang duna ya kini wadat dadap caden ketua RTI ka ba fi file kong haka tarik ayu ki kan kenam ande ketua tarik ke RTI ko nangkong man ko khandru tarik me arja alfausan ko arwan haka khande tarik benai Julai arja alfausan te ini ke lepawi tarik Julai arja alfausan man ko kesen ko wale to warok ni RTI to benta go waga DSC Izentia Hilsi nakabenta ketua RTI ka ba fi file kong atau nakaliang jong pi layo nem ya kataka sebab ka bopura haka jinga dai bat kenika jinglek bu ka jong pi ya kenika RTI oh ya ketu ko nangkong da emi ko jubab ki changa te Henry emle komong de mention yo hite ko dawa warok cek kita ki marks ne kat mem ki warok ke marks haka ni ko R1 ko ada depan lain ya dep haka kende tarik benar Julai daman spesifik kan cok ya kita ki marks ki ko warok kena kebentar ketua sectional assistant no yang hantu ki pemi tang arteli ki post Henry pat hak result kini kumbalangut ke yo atau bentar kini pila yo nem ya kini ka jubab ke basai nak yang ka DC haduk ni kesmi ho dadap lembaki press media le dadap dawai kuwa udisi pen cia ya gani te kadang lagi poros ni haduk ni kesmi haduk ni step le clarify udisi te ke dau penman ko yang aya keni ke RTI walai bo oni panole daka certified copy certified information halor keteka benta kuwa ke sectional assistant kuwa mut kuwa mi lingut ki selected hawa advertise temut am dadap ti benyak cu ya ketai lembaga information kuwa file ni te yuluti mana perwaiki hini yu ciawar RTI ka ba fi lebo hakne ka bala dep kelas RTI ka ba fi bo lanem ban batai ikut ki kita ki mo ki jikli ba fi bo atau kan ni ka ba fi snow don kam haban yo ya da ciba kamada ongon tu mudaman spesifik cu ya kita ki marks ya gani ka RTI ko ar ko bo MD kamwa ar ko khande le points te kiwa bon hina gani 75% ni cover ko yaki marks for each post for each stages of recruitment te gitu gi 8% kuat taman regard kuwa
cubo kam ko nongkong ko kiye di kita ki list gani kategori yang ko post hapo yang ke DSC kiye di ko untuk ko mut ko untuk wan ulai ko chaga departmental recruitment ko na ko untuk aga DSC wa departmental pol ko cha MPSC mut kita pano ke panel de certified copy ya gata panel ya communication wa ke department wa ke DSC hawa advertise ki ya gani ki post koro gani ki post ki ya kita ki information ya communicate ki te panel ya waro certified copy na both side ya communication ki yang ki te ya notification ki rules ki cut up marks ki prescribed syllabus specifically ya gani ke DSC ku ada kut advertisement ki mat ala pauso dapan specific baik agni ke benta ketegwa te lor kita wan temut bon tok gi marks ku pana specific for each exam specific for each post. So kerja dia berkenika RTI itu bila yok ne ban dia penduk yo Deputy Commissioner ke Eastern Jahil District ban beli banyak lau fit na em semang kenika jinglet bu jong pia kenika RTI. Uklibnya tem tenre emi ke jingya chema chisen kedau pen mani chema chisen ko to hadin ke concern officer wa provide yang information yo memang certified copy ke hag tu por provide nya ya ke marks ko ada brief oleh hag tu nongkong media te atwa pediang aga ya gate mut la ya chama wo kat to em gote kesni te la ya chama wo te sanyuga man certified copy yo ke tu ke marks te ko man not if not aware ya ke RTI wa aware ni man to baro gini ki information provide yang ale kamu charman hi wa provide yang te ya ki concern one kita ki problems ki issue one enemy kamada chadisi ne dawa dem kut kening tu tre temut kwa ulai bon sen kwa cho chem cho waro jai to analyze ki what strategies on kita to ke stage hadin da yo waro RTI utho da ka some sort of complaint or request chong ha ka jing chem ko yang alang ka information wa eki No sin pi ong pila da ban po ya ka RTI kami man ko kesen ko wale ke kejubab la kan sin la yo kejubab kadang cisin to ke waar ke tai ko nongkong ke kan rume da de yo ka da de brief ka ko arwan ko apply haga kendu tarik ubenai Julai dadap apply te komong ladi yang dia kata gelip house ni intu la dadap percang clear te officer tonggo mud ke information dadap ready ko te dang haga office ke meet yong ucarman ko cema yung DSC te dang yang kam ke podang kidang emsa kendis ni ujubab ki yang aku apa pot lip house ni dah tu nak kalian kejong pi pila bo ya kenika RTI jala sei kidon kato kan ni jing he sebab pi nak kalian kejong pi ya kendo kemo nongwa di RTI to kidon em ha kejing ya di kejong pi pa pi sema kidon kato kan ni ki ba kwa ban stop le ni ki ba kwa ban khanglat ya kenika jing ya ken ti kejong pi don em komentar kejing mem kejing Henry kwa pantang labat kubor emi cisin ki bru kwa phone we chem yang ale ongi hey em kita ki lok kwa ya chem ya me ongi ya kita ki lok ongi am tele ong ba ga ya kam ongi ba ga tu ga RTI DSC me ngaram kam ya chem ki to ile ngadang panaga information te ki next step ko wan madia chem ki le ke te ong ya ki te mem kam ya chem te mut kam te man go halor ke te ke benta sementara pila bo biang ya kenika RTI minta ke sini ka la ko wetrik banai na tung ata apsan dalano pat pin yo ya kenika coba kuyuluti hapo lip house ni kam ka RTI Act hapo lip house ni to ujubab ki yang the maximum I'll wait for 30 days atau nak kalian ketong pila da film saya kenika jubab lembaga kenika RTI pin nyai be smat ne pin sa syong perkat pat atau ka senjam ne aku jinga debat kene kata kama ongon tu yang aya geni ke second RTI wa geni ke third haden geni MH ke bentak for the future course for action dang bon lalu tia hadu kama dang no dinadu wasdang kama da pentibi chopai ba waroi wa ke thong lani ke objective ke yang to uman ko ke fair and transparent recruitment process yang ke DSC hapo ke district ke kita to ki jingtmu ko strategi ko chaprangwan hadu uman ko wakho thungki thungkra chongklik tia ya kani ke bentak tong yo ima yang ya ka second bat ka third RTI ka pila daibu tempat yo ya ka jubab lana ban batangi lengkot ka jingi per bat kenika ka second RTI bat kenika third RTI ka ba pi bu umta ka sini ki jingkeli la kita ki jingkwa gitu to ke benta ko ar da brief kan tene chapi ko le wan ko man ne ki kon ki benta ko ke pana hini wan kamada pensna wala dune na gitu ke benta ke artli ke advertise sectional post peni kile
temut pana diga information kuwa warok ki benta kuwa yatok benta yang ketugas sectional assistant panole kuwa CCTV kamera video recording haga written test begitu ki typing test physical test language test mo ki CCTV tine video recording kuwa ke DSC kita te panole ya certified copy hakwa ki ke daw penman ko yaki kuwa JTR tali ki thau ki physical test kita te dikale ye third candidate wacha select karo atau R post mi kile the R team selected candidate ya kita R post ye third candidate lani ke third candidate wacha select more specific into that wa katkan gejintit ko nga mandapat ya ketu ke guidelines ke na ke department concern na state government ko phacha ke DSC ko board ki you ole how to advertise kile hab hile ya ke approval na ke tai ke department concern how to advertise ki chopai ba ya ke tele da clear itu ni ka RTI bo kate wa kibi ki benta kam kita ki ya am going mudang ngam ilu cho hadu upoi tre ya kani kwa ki upat ba ang no do utip ucha khantam kita ki applicants ucha ya ki kita ki information pana in the general interest of the general public and more specific on those applicants who will be applying for the DSC post.